bynta si balang kakat wei terik leber kinong ngelam ke West Kazil Judo Association kila pelongnya ke program berkerpang sin severe hall yung nongston ban pinshai ki khynnah haka bede bet ke jingkel harmel lingba ke jingle ka judo ya kate ke skill penya ya ke program do ba body kharbani president ke West Kazil Judo Association haringkan ke jingdon lang jong ba don bong kharbengar uba ped yaki kamile kai sports West Kazils baru bapen shai moment assistant commissioner ke West Kazils ula longkum kongsan hakate ke singi lawan bani don langru leki khynnah ki bakwa bani shim bynta hakate ke limpung ki lanmen na kaliang u president ke West Kazils Judo Association ula pen shai ba ke jingpynkhreh ya kate ke program kalong ban pen shilo leki khynnah bat ki samla bakin penrung kerteng na ke bynta ban pentibin ya kite ki jingkelan men pat ka association kan sejin yaki khynnah ki ban le shim bynta haga national game ka ban salong haga ni ki jinla house naman 1 haga te sngi la yoru yaki jingkran na ka sister ka badday ka principal jong ka Saint Xavier Secondary School pat ka jingpen shai no ba moment ubalong kwangsan Haki lagi sitayo ya ke badannya lawan lako state level mah te kalau kasyami happy ka jingla hadapi nah dengan persen di jingkran ke jona masyarakat kata temetahi hadir ke program ke haki lagi sisi asli nak lihat ka state level kan sawan bat pertumai ini ke dekam kita pertumai namta ke sama dekam ke ba 2000 licenseแต่หากเขาพูดอย่างนี้สำหรับมันเรียกว่านักบัญชาการการจัดยมทะเลกันจุดเดิมหากบันทึกที่วิธีขณะสำหรับคำทำให้กิจการสร้างจากการกิจการการกิจการนะสุภาพที่กำลังกิจการกุมกับบ็อกซิ่งกุมกีการเล่นมั้งกับแบบทำห้องกระโดดกระดานการกิจการที่ยิ่งใหญ่แบบสุนัขปัดลองชาวบ้านปัดโลกินหาดีไก่ที่กุมบ้านปัดนั่งบนน้ำลายที่บนดมวะบนน้ำลายที่เชี่ยงเองแต่การเราการที่เราใช้คำนำกับเราself defense มั่งกับเราคำนำแต่คำนำขนาดมาเลยbanyak sengaja sepang kami kecing kini ki sport ban kecing le ban yada di omne ban yada tangna ki basahan andai hamtam ki basapo chong kecing ko cingkia choni barang na bande exercise bande yang kini kam tiba minta tiba minggu berpelan bande sedang bosan kalau kaba don kam nak benta choni hamtam nak benta di school choni ladang don cingki jingsa ladang don exercise ladang don kata kejimlian ban yale ke sport ka nilong ki wang show sinima ya nilong itu di sini yang bersengat hai bagi ayun yang di Jawa mau ke yang tidak terkait bagi bagaimana bagi bangsa anda ada bentar joni di school kiba namanya ni dalam juga dari sport di bagi anak yang berjasa nak bentar sport but kita harus bagaimana benda yang kena katakan kilo kiba start contender for medals in judo. You can bring medals to the States. You can bring laurels to the States. And this is where you can make a difference. You know, people will not remember your struggles. Remember this. But once you are successful, people will start talking about you. And will say, look, he's the champion today. And I will not take much of your time. So I would like to thank the member of Judo Coaching Association of West Kazils for inviting us to be for inviting me to be a chief guest of a Judo Coaching Center and coaching camp, and I extend my best wishes to them. I pray that you all are successful in training our youth, and I pray that you all bring lots of laurels to the
states and to WKJA as a whole. Now, and to you, my dear students, I wish you all the best, and I pray that you all bring medals to the state in the upcoming national games. With these few words, I wish you all the very best, and thank you so much.